شأنه ونشكره على هذه النعمة أن جمعنا في بيت من بيوته تحت ظل محبة الله جل شأنه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحت قبة المحبة في الله مع إخوان لنا لا يجمعنا بهم إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mengumpulkan kita di rumahnya, dikumpulkan kita sama-sama di bawah bayangan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita berkumpul di bawah kubbah kecintaan yang mana dikumpulkan bersama para sahabat kita, para ulama, adalah tidak lain dan tidak bukan atas cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.